Nk'ibisanzwe u Rwanda rwanga kuvogerwa. U Rwanda ni igihugu kidakunda uwakivogera uwo ari we wese. Hashingiwe ku mateka u Rwanda rwanyuzemo kuva mu myaka 30 ishize. Hashingiwe kandi ku buyobozi bw'u Rwanda. Reka tuvuge nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni intare izirusha intambwe, intare batinya bose. U Rwanda rwongeye kuvuga kandi rushimangira impamvu rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi bitewe n'ubufatanye bw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bufatanye bukaba bugira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda n'ingaruka nziza. Mu kiganiro na BBC, Yolande Macron yavuze ko ingingo zitandukanye zirimo umusaruro w'amabuye y'agaciro w'u Rwanda wiyongereye kandi ntayo rufite. Hakibazwa niba aturuka muri Kongo. Mu gusubiza umunyamakuru wamubajije icyo kibazo, Macron yagize ati: "Uzi gute amabuye dufite hano? Dufite amabuye y'agaciro menshi. Dufite n'ubushobozi buhambaye bwo kuyatunganya buboneka hake muri Afurika. Yewe twanafashaga RDC kuyatunganya mu bihe umubano wari wifashe neza. Impamvu yari uko twumva ko nk'Abanyafurika bakwiriye kungukira ku mutungo kamere wayo." Iki kiganiro cyarimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner. Uyu muyobozi nk'uko bisanzwe yumvikanye ashinja u Rwanda kugira uruhare mu biri kubera mu gihugu cye. Umunyamakuru yifashishije ibyo birego anashingira ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda kugira uruhare mu guteza intambara muri RDC. Yahereye ko abaza umuvugizi w'u Rwanda Macron impamvu ruri guhungabanya uwo mutekano. Macron yasubije avuga ko byoroshye ku muntu uwo ari we wese uri mu birometero ibihumbi n'ibihumbi gutekereza ibyo ashaka ku Rwanda, cyane ko kenshi aba abura amakuru ahagije ku bibera mu karere u Rwanda ruherereyemo. Yavuze ko ari ibibazo byavutse bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kuzuza inshingano zabwo zirimo no gushakira umutekano igihugu no kurengera abaturage bose b'icyo gihugu nta guheza igice kimwe. Uyu muvugizi w'u Rwanda yashimangiye ko ubufatanye hagati ya FDLR n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda, ngo bityo ko u Rwanda rukwiriye gushyiraho ingamba zo kwirinda. Yagize ati: "Murabizi mu Rwanda 1994 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Abayikoze baratsinzwe bahungira muri RDC. Mu myaka 30 ishize RDC yafashije FDLR iyiha byose ikeneye, haba intwaro n'ibindi bituma ikomeza kubaho. Uwo mutwe niwe wavuze ko ushaka kugaruka mu Rwanda ngo usoze umurimo utarangije. Urumva ni ibintu tugomba guhangana nabyo." Macron kandi yavuze ko bitangaje kubona abantu bavuga ko u Rwanda rwubatse igisirikare gikomeye, bamwe ugasanga babifata nk'aho rudakwiriye kubaka igisirikare gifite ubushobozi buhagije buzatuma kirinda umutekano warwo. Ibi ngibi yagiye abikomozaho kenshi, agenda avuga yuko n'ubundi u Rwanda ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Ese koko u Rwanda rufite ingabo muri RDC? Uyu munyamakuru wa BBC yashingiye ku byo mu burengerazuba bw'isi bakunze kuvuga ku Rwanda barushinja gufasha M23. Yabajije Macron niba u Rwanda rwohereza ingabo zarwo muri RDC. Uyu mugabo yasubije mu mvugo igira iti: "Inshuro nyinshi twakunze kugaragaza imbogamizi z'umutekano muke mu mipaka yacu bitewe n'amasasu aturuka muri RDC.
abaturage bacu baricwa. Nko muri iki cyumweru twapfushije abaturage 15 bitewe n'ibisasu byaturukaga muri Congo. Ibi ntabwo ari bishya, kubera ibyo rero twashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda umupaka wacu mu kubungabunga umutekano w'abaturage bacu. N'ubwirinzi yavuze ko u Rwanda rwashyizeho kugira ngo rwirinde. Yagize ati twabishyizeho kugira ngo twirinde ko intambara iri kubera mu ntara uvuye ku mipaka yagira ingaruka ku banyarwanda. Uyu muvugizi kandi yasobanuye ko bitumvikana uburyo ingabo za leta ya Afurika y'Epfo zifatanya n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba nka FDLR, umutwe ufite gahunda yo guhagarika ubutegetsi bw'u Rwanda, ukaba waranasize ugize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yagize ati icyo gihugu gifite ingabo ku mipaka y'u Rwanda, kiri kwifatanya na FDLR n'abacanshuro b'abanyaburayi barimo bamwe twafashije gusubira iwabo mu minsi ishize. Hari n'indi mitwe yitwaje intwaro. Iyo mitwe yose ikikije umupaka wacu. Na n'ubu turi kwibaza icyo Afurika y'Epfo iri gukora muri urwo rugamba, mu ruvangitirane rw'ingabo ziri aho ngaho, aho nyine iri no gufasha umutwe w'abajenosideri uri kurwana ku ruhande rw'ingabo za RDC. Macron yavuze ko u Rwanda rwifuza gusigasira umutekano warwo mu rwego rwo kwirinda ko ibiri kubera ku mupaka warwo na RDC byagira ingaruka ku banyarwanda. Ngayo nguko. Ibi ngibi rero rwose birasa naho ari uguhangana kudasanzwe ku mpande zombi. Perezida Kagame nawe yaganiriye na Perezida Faye wa Senegal. Hari byinshi baganiriyeho, turaza kugarukaho mu makuru yacu akurikira. Reka ngushimire cyane, nkubwire ko amahoro y'Imana akomeza kubana nawe. Ibiganiro byacu nakagaruka ni mu kanya. Shalom shalom.